Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Jingïalang banya chadu Secretariat da ka Khanglad ki board district bat ki pulit ka kenhun ki Sengbhalang ka bakenthop ya ka GSU bat GNC kila shongno ha Surok. Kani ka kenhun kala Pynlong da ka Jingïalang ha padang Surok. Ban penpa ka jing persya ya ka public hearing jong ka MS3 Cement Limited ka ban salong ha ka arpu artrek minta ubenai. Kani ka kenhun kalalum ka Jingïalang bat Pynlong ya ka jingakren pat ba ha ka balawan ban ai jingkren da ki nongelam ka kenhun ki Sengbhalang bat kumju ru da ki longkmi ki bawan ban yeshim bentalang. Dang suki ka. Yero ya ka police department. Yo yakini ki sngi ki wada dep. Daya do yap ki check. Yakini ki ta yit yong ya ki license geri. Hanre ki jingkeli ke yi de lagi. Hejing ito wakini ki kambe an yong kini ka Shri Simen. Tem hoy uam jing snyawi wamyo ulai chedo chakataw bumudi. Ngai skami lengba kini ki paralok media ki yong i. Lengba ka media kasur ko yong i upoy ka chedo cheskur. Yong CM wa amburo mo yong i udipti CM wa amburo mo yong i kamtam. Yaw mas nyaw bahalang dhar. Woman le kamu industries minister yong i. Bat kamjo yau sar Konrad sangma uman kamu tau minister la yang ka forest sinu yar ki minister yang ka forest wa yada ya ka klo ka ciap ka yang i wat hakani ka EIA yang kani ka Shri Simen la chemi chipon ki jing pengkhan ya ki an ki kanun yang ka environment ka yang i tahini por chwa wa sedang ya kani ka Jingïalang ka yang i kwa ukut ya wina kunro rang ke kam nado wasdang nado katai ka integrated mining plan project yang ka Shri Simen ko perca nado wasdang hado ka sni public hearing wada lalu tile hado kuwa ya sanran lang ya kinong chong yang ka daistong wada penpoy le ya katai ke benta kuwa maaf ke sarkar hado ka human right ya to wa ginong jing chakang luti yang kinong chong yang ka daistong bat ki nanggalam Sengbhalang ni ki Sengbhalang wat ki rupai ba au poi citai hagan kita yaw ada dep kinong chong yang kedai stong dari sandrang ole waki hau tho kikot kisla chawaro kiwato upai yakani ke benta nado ka SEIAA nado ka SEAC nado ka MSPCB nado chief minister nado usembut kongsan umas nabalang dahar nado ka local MLA yang kinong chong kedai stong ke kong Santa Mary Cella wadalalu ti hado ni isni da kanong rim ko scamento wakangi ka public hearing into wadawai pendami ka public hearing Henry dawathen don ilado ko wasdang halor ke nongrim ko scam yang ginongchong chong ka daistong halor ko pendo ki ka hok yong ki halor ko em kitai ki krem wa banana ma po yang region geri India ka yong i ko TV ka krem lab bit lajpra sorry ko hado ni kesni man ko ke krem ko Trong tam hapo South Asia. Wala ke sarkar myo kaya kita pensa ya ke natural ecosystem heritage kayong i. Umtip ko itay wa ke leteng gapentor leteng ko ongi ke leteng valley. Ko man ke valley ko ar ko biang kisbok kendau. Ko mi ki ko hapo yang kejala kayong i. Tibay ke nongkong to aga sung valley. Ko ari to yung ke valley hetay ko ongi ke leteng valley. Untuk MG wa leten itai sarkar. Untuk kani ka wa leten penibo ya kita ginong kle aku priyo ke umba mumdi. Untuk MG hali itai. Untuk ya lakam bakla ke Shri Simen yung pi. Ya pi lang bagi IAA. Kuwa ongko itai barren land. Wah. Hawa jing sakit kelang bagi video ada pelai salat patai kubor le. Ketai ke lom sarman man ko nyau pau persen ke klo lephalf percent ke pedifil lem ngai live sindon hetai inspect chwa ka arpa artarik pendam sindon kama de tho icha warok kini wato ko bod dang bon kinongrim kam ga i ke jaj grupnar Jaiñtia ko karpang bawa em krem hetai to ke krem ko ongi ke krem sutiang which is a natural heritage site akwa ukla white yang kejaj bro yang i wak kian nong ba hagus nem kat pran rupawi kat pran rupo ar
hau ya kungi bagi dokle hai tereu to em ga hajan sisimen udo waro gini gilar gini ke tang bon kinong rim kuat kinong chong dai stong kim to ongi pendame ka public hearing Henry cancel scrap no ya kani ka project bian ko wan rap hitai ko ayalam makla ka sisimen ya ka sorkar leng baki EIA report ko yung ka ko bakla. It is not a barren land, it's a very much fertile land with a lot of forest covered within the vicinity of the project. So with few words I would like to conclude pendamo kudo kinong chong dai stong kamada yin nong rim gin lado ko wasdang to wa percha gi kuam kwa gi upoi Henry upendo kaya galog yung ki chinung yak ko gi emi magta ke agreement ko biang wa kay chirisimen kinayala milaka hampen be yo pa wat kay ilaka yung pile ngayo bon mem kwa udo yaki jakpo kayong ki kini ki krem kiwapon chok kinong rim the sarkar that TV go paya representation lakad waman jubabit ya ini jubab kayo lepi leman kadwaman le hab jubabi mentu hab pendampi mentu ya katay ke project mining yung ka limestone yung ka cement what le pendam ka kanika project lakad waman le kinong chong ke dai stong da ka jinge mesin da ka jinge sanran laki umrandin ki dalele laman kat waman le wala ada penbor pi uyok yang public hearing penlai bay public hearing ulai bay le tangwa kinong chong yang ka dai stong daung putenyi hado o job lakat waman le do ni kuble chibon bi yong nong chong dai stong hapo yong ai la ka nong kli te le den ti ba klam le tin le ta klam ai tin yong i tin yong nong chong yong i te ham so pher le de emi wan so thule ham so pher jandai em he ti so thu yong ki hidin te nga yin percha dari yang public hearing OWM ha karasiang ubnai di sembar kat kendiri yen tili dotslong ilaka dotslong destong opo WM ilaka no kli te di yen tili ba di huroi yiki ila de MT3 siben hatsnong yang I snoi ite jingdo yang I bokro ni bahai aminong chotnong hatsnong destong to mani brui wadu iwebe te I bomi ite idhori wad klo de kzam hete thoi watsnai ka testament te wat hdo ti idang petin dang lelu ti baji hdo ate terit arpu arterit yong new benayat te petit ipoi yete public hearing halum sarban te ngade do wa makhat ar khalis ni mirta yong ya abiu panga chaite ilum sarman te lakhai izhori sembrit bat bet ro yu kuba yu kho yoi te jingbo mi de te biang te lawan yu mi de te jingkit yong I ito I wakhia ntoi westing yiki pendab yu te okpo yong I de te yoi ki te za ipsa I te khon I te nat yong I tala to am te nga yin persa amanong chong destong po ilaka nang kli nga yin persa ibenta yong ane trisimen arhoi emo hate po chnong yong I wat I wile I jingdo I bokro do I khoni nat yong I hipetin pidji yong I at no jing si I jing yam jing thang I sini hado nesni ar lat aluti wa khang lat yate trisimen I poyo hi tada to amte ngas nyoy jingdo bora hinipor wa onga boy menstep mendewi hipetin pidji yonga boy khoni nara irat kharki mo ilideo kimo denoi la tho denoi la wara I wado apisarem tamnoi le hoi ya bi khoni nara yong I ngas nyo ar hoi tawa at hanga irta yonga boy ar yuki at hipetin pidji yonga tip amnu ada to ar yonga hipetin pidji yonga jing pudu nora dung musina dibenta yong ite petin yong ite menret yong I ta ada to amte nga percha jora dibenta yong ada sisimen bipoy yo hachno yong I tang amte dibenta
yang ani spesimen nga pukura nga ikubleya ya JSU pada JNC ko yelam lutio i nadu public hearing woman haras yang hadu akte ka yelam lutio i di Jingïalang yoblai lang oblai chiruki hadu buku izing lutio i nigi katukat ningu don hi kitekin representative of Ilocano kli yong i wapan mangi ya ketika lihat but ke lihat tok ke lihat tu Nagawam gerai ke yong upat ba musyo tu uwi buwi. Ite daw ngak iwi ying ni OIP wa hun Hima udu ya ka kendau ke siap. Lada i do ya kendau ke siap. OIP imtoy umani kita ginong chong chong hanap kli. Wat apa mikalia wat hani tau yin kat tele. Lada i do ya ni kendau yong i man lupai unong we hari le chong. Ite daw OIP Siapa hantin hamdo jinggermen ini Jingïalang sorkar wa kini ki mafia wa kini ki inong pentut penwit ya hok ayong i OIP yin yele ham sngap yiti jing pentin yong ki lada jia kumno lada man kumno le yin yele joy por le OIP kami nong chong chong you the one support ne ni Di elaka awam chpatli chnong hani po elaka wa emle ka jingsoi agreement jingito wa gani ka treatment kawam wat kirang ba chnong ke chnong yang nga ka chong hatong seng long khli le wom tibi tdong i khli tangwa ka sign ka agreement ka sil itu de penyo da ka seki setar yang wang chnong kam jole secretary te daw nga sel pram chora ini le don bor yang ani elaka ngi But em le na pedeng kat tu kat ni teli chnong emi I he chnong kile mtip ki jingito gani UIP dang ha ni I kendiak sni mi itu kubur wa kat tu kat ni ngut upan snyo ki da kite ki nong mi khmat yong ke elaka ongki wat ya ki Sengbhalang ki sentre mon se phale cha ki rum upsia hatai ngakwa premjur kwa le oi ipun snyao chupi Kitu ki huklam ya kitu ki kenten hampun snyau ite jing duna yang pi hakikam pule puthi lada pi impi hari senchar ba impi to usyo thu pi hetu batai chego lada phai katkam ga Constitution of Free India kap batai go tu article 19 fundamental right ongo itu UME ya kata freedom of speech and expression But le jupor emi ketera freedom to form association or union ni te da OIP a chok klam pi pat di jing start hampun yo di jing bet ikam nang chong chong you do em ate pure pupi usyo sorami wisa wi chong le da pi kam ni pensio pi yiti bet yong pi halor uman pi ki bru ki start ki utip ni te da ngam em kwa penbon kwa penchi ni Pa ale ni kubor chak sorkar wa hani arportrik setangkat tusni don hi yo poi katega public hearing o ipensnyawi se pa yaki administration kentup ya you per department to upat hitai se pa wa kituki mafia to pendo jat phigi to khang tv wong hoi umi itu yo poi ijing yum snam pra nong khri yongi ni ba ani jing le ayong ki Apa ya jing snam ya jing sosi ya jing yap ni te daw snyau bha te lakang ya ani jing thnu yong pi ham le don por katwa apor dang cha ip wi penbai no kat te mar dor la to pendo sendon ya kani ga treatment ngana liang nga pat kum jole iwis kwa pensnyo pi ini por mana le kamu wine Sengbhalang yu tremon soba tu kisen daga jole ikupli piwaro yu support ya elaka yang I daga tule hawa hani apartri kamu yitli pi umi kamni hati sni le to mi pi nada jia kumno to yele to itli hati sni